باب 5 فصل 13 وأخيرا درس كمنهاج المسلم. الفصل السادس كيرل الثالث عشر سقوة تتبنغل ميوتين في الرقيق بمعنى في جياد. وفي دمبغنغل مادتان ويندان دبيتي. المادة الأولى ويندان أرندين في الرقي ميوتين في جيان كاب. أولا تعريف عن دينغول إن كونيدو عريق جياد هو الملك كجياد والعبودية يونا دمكين دينيده. والرقيق كويته جياد هو العبد المملوك كجياد مأخوذ كجياد من الرقة إمرد كسوي ضد كنترول كسوي الغلزة كتكي، لأن العبد سبو جياد يريق لسيده يمسوني كل مكة ويلين وسوى نيم ونوى نوم ولا يخلص عليه أنياء دانتام بحكم الملكية سبو نياو رجيال كوجي الله تنغل له ودانغل عليه إجنغل كل مكة. ثانيا حكمه نياو رمون حكم الرك نياو رجيان كاكو الجواز كده جيدون دي استيقظ لامي كهان لها ما فعلا ملام هذا إني مسجد على مسجد كفنالي مسجد بين فورين ديناما هذا يو أندتون وناجي بمسجد بين كوني دارتاد هذا يو أندتون كو الله سبحانه وتعالى كو القرآن هذا كوني دارتاد لقوله تعالى تبدال الله وما ملكت أيمانكم إن بجيتم كنيامه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لقمه kala bantiɗo mamlukahu jiyaɗo makka o daraba ma fima fa kafaratahu haray kafara so tawi ko hoore toon en yaatigaho ko yorinɗimo ko ɗum ɗon ɗum o wawata wadde o yaafe. salisan tarihu tarika mum wa mansuhu ko ɗum e feññinande mum nde ɓuri fahino andire arriɓɓu jiyaɗo ɓuri fahino anda arriɓɓu jiyaɗo bayna albashari hakkude neɗɗo mumdul alaɓe sirina ila duuɓi guluje dinaji ɗin fuu muɗum ɗum hino andi ɗum ɗoga ɗum jida gomɗi jiyaɗo wodanoma inda aqdami shu'ubil alam ila e leƴƴi arani ɗin e nder tagore nde kal misrayina wono ɓeɓe égypte wa siniyina e ɓeɓe sin wal hinudi e ɓeɓe inde wal yunanin e ɓeɓe yen wal ruman e ɓeɓe rome ɗum woni italie ko ɗi peeji woni ɗuɗɗi wonde takan ɗin ɗi fof no andira ko wiyete kon macca ko no jogui maccuɓe. so tawi goɗɗo ari hande dari ko wi o ani lay ɗum aray kanko himo heɗa wa dhukira jantama fil kutubi fi o macca ko ɗum hino janta kande defte asama wiyete jippiɗe wi ka kammo fof kat tawrati wono tawrata wal injil ɗum ɗo fof muɗum seeɗen wa kanat latino hajar nene hajara ummu ismaila bir annabi ismaila bun ibrahim al khalil alayhima wa ala nabiyina e won hoore annabajo men afdalu salatu wassalam o latino jariyatan ko korɗo biro annabi ismaila e pi kadi fis goɗɗo wiyama korɗo ma o wiyama ko o maccuɗo na yimɓe faamu wasi o wiyama ko o keefeero wasi o considirama keefeero. jiyaɗo no rewa Allah laɓɓina pullo makko ronka rewde Allah jiyaɗo naata aljanna pullo makko naata yiite e nde son faami si sa wiyama ko a maccuɗo wasi innama woni ko an gujjo ma wasi tawi ɗum no firi woni an ko a fattujo ma tawi an ko a keefeero allahumma la honkono sikko a jeyaɗo ko laaɓuɗa ko jannguɗa o ittama ko a jeyaɗo nawa ko ɓe faama daroto inna komo janga wiyete maccuɗo non jiyaɗon ko jango so hundike alqur'ana ko jiyaɗo pullo on si woni majjuɗo mo anda alif haray wona o maccuɗo imana maccuɗo ko maccuɗo majjere ko majjere na yen humindir macca ngal ko e majjere non mo wiyama jiyaɗo ko laali wiyama ko o majjuɗo yimɓe ɓen accu sendidira foññe colli on faami. donc oɗo ko kurɗo nun kanko nene hajara son faami ahadaha mo tawata mildi ɗum maliku misra lamɗo misra on li sarata nene men sarata imra'ati ibrahima ɓengo annabi ibrahima waya ko on akaɗatta ha woni ko ƴettimo li zawjiha fi modi makko ibrahima fi annabi ibrahima alayhi salatu wassalam fatasarra ha ko ɗum woni o joguitimo fala waladat lahu on jibinanimo ismaila alayhi wassalam. wa amma mansha'u rek amma fuɗɗode jiyankako fa innahu ɗum yaudu ko rutoto ɗum lil asbabe e sababuji attaliyati wonɗi adda ɗo ko sabi min ta goɗɗo wona maccuɗo mi abdoullahi taala awalan alhurubu ko jihadiji ɗinguireji ɗin fa ida harabat si haaɓi jama'atun dental min annasi ummorde yimɓe ɓen jama'atan ɓe haaɓi ɗi e jama okura goɗɗo goo wa alatta ha o towi e hoore makko ɗaharan ka fuwolgol mo istaraɓɓat
o nangi ni sa ha sonna ngal dental ɗum otto faala ha e pay koye ngal dental hara yiɓen nangaɓe ɗon no wiye maccuɓe saniyan alfaqru e basal fa katiran hino ko ɗuuɗi ma kana ko laatino alfaqru basal ngal yahmilu nasa hino fawayno yimɓe ɓen ala bayi awladim e yeyigol ɓiɓɓe maɓɓe ɓen raqifan linnas e raqiqan waɗa ɓen ɗon maccuɓe linnas wonande ɓe fiyoɓe heeɓi jawdi koɓe ñaama ɗum kadi so woni baba ma yeeyima ya akhi mawɓe maɓe maɗo soroɓe maɓe dariki yeeyima woɓɓe goo sooji hayna ya felu ɓen suuduɓe maɓ ɗon ɓen ko yurminɓe ma noon ko yeeyuɓe maɓe woni komo nantoɗa ɓen mbata faami e salisan tataɓunno al iktitafu e ko wippagol bittalassusi saabu cifagol wal ɗarsanati e wippagol ko goɗɗum faqad kanat gom ilati ke jama'atul jamaaji kabira ton ɗuuɗuɗi min Europa immorte Europe to tanzilu no jippotono ila Afriqiya faade Afrique o tahtifu e junuja ɓe wippo koneli al afariqa ta sertuɗi kata biyum ɓe yeewe ɗum fi aswaɗi na hasati e marché ji ka macci ɓe yeeteji Europe ton kama kana wono laatori alqarasinta nde ɗo saare minal bahariyina immorde bahariyankoɓe al europiyina e européyankoɓe yata'araduna eɓe weeɓita li sufoni laaɗe al marrati feƴƴeyɗe mbi ardil bahari ka fongoji bahar wayastuna ko ɗum woni ɓe daɗɗa ɓe weƴƴita ɓe takka ala rukkabi ha ko ɗum woni e hoore waɗɗiɓe ɓen e bahar o wayastuna ko ɗum woni kam ɓe wippo ɓe foola ala rukkabi ha waɗɗiɓe ɗon ɓen ɓe bulokaɓe fayda baharuhum si ɓe fooliɓe bawhum ɓe yaɓe yeeweyaɓe fi aswaɓil abidi e marché ji ka macce ɓe ɓen yeyete ɗon mbi Europe ton wakaluɓe ñaama atamanan cogguli maɓɓe ɗin wal islamu noon wa huwa dinullahi ko ɗum dina allah alhaqqu gonga haka lam yujid ka daginal min hadi l asbabi ɗiɗo sababuji fof illa sababan wahidan sowona sababu goto faqat pet wa ɗum al istirqaqu ko waɗi ko goɗɗo maccuɗo ɗi wasitatel harbi har ko heɓoy hella guere amma ko goɗɗo ƴettata ɓiɗɗo mum yeeya ɗum ɗon islam yanirayo goɗɗo heɓiri maccuɗo noon ma ko goɗɗo wubbata tun jatta goɗɗo ni namani wa dalika ɗum noon rahmatan ko yurmede bi bashariya neɗɗo fa inna al ghaliba anduno foola ɗon al muntasira foola ɗon kasiran heno ɗuuɗi ma yahmiluhu dalika ko ɗum foolatamo ko ɗum fawatamo alal ifsadi e bonnugol tahata ta'asiri e ley koyɗe suɓagol garisatin guereji hubbil intiqami yiɗugol lettugol fo yaɓutulu nisa ko wara sonnaɓe walla atfala e paykoy tashaffiyan e ka jofinɗingol min rijalin immorde worɓe maɓɓe ɓen faade noon islam ko ɗorsi islam yaani yanane li atbaihi jokkoɓe on ɓen fi istirqaɓi e maccinɗingol annisa sonnaɓe waɗa ɓe horɓe walla atfala e paykoy koy e iboka an fi heddingol ala hayati gurda maɓɓe ɗen awalan aranu goo on ko fi wata ɓe ware ko fino ɓe wuurida ɗiɗi watan hiidan e fi daɗɗugol li is adatihim malore maɓɓe nden wata haririhim e rimɗingol ɓe saniyan kadi munɗum wa ammal muqatilatu amma waraɓe ɓe min arrijal immorde wol ɓen foɗaɗo hoyira al imam gom ɗi imam on hino suɓina fil manni alayhi moƴƴagol e maɓɓe maccanan ka yurmingol accita biduni fida'in ko alda e softateri o bayna iftida'in e hakkude sottirgol ɓe malin jaw silahin ma ɗum armu aw rijalin ma ɗum worɓe qala taala dali fa ida laqitum alladina son fotte ɓen kafaru fadarba rikabi hatta ida akhantumuhum fashuddu lwataka fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta tada alharbu aw zaraha rabian muamalatu golludugol e makko kanko jiyaɗon tanta taklif luutodirali muamalatu raqiqi golludugol e oɗo jihaɗo indal umam e jungo moftanuji ɗin fof kadiran iftilafan luutodirande jande ida nan sewni enen istatnayna en ittintini ummatal islam mofte islam ɗen faqad kana gom ɗi laati ka raqiqu jiyaɗon inda tilkal umam e jungo ɗiya moftanuji hedditiɗi la yaadu ɓe kontata an yakuna nde laatoto alatan ala musakharatan ɓeltaɗo e tustakhdamu e mono kurke fi kulli shay'in e kala hunde wa tusta'malu golline fi kulli afrade e kala fandumbeji ɗin alors ziyada ɗum ka ɓeydutugol ala kawni e dow laatagol makko yo jawwa o weelete ɗum wona goɗɗum wa yudrabu o piyete ko hammal o fawete ma la yatiɓu konko o wawata bila sababin ko alda e sababu kono noon moftanuji hedditiɗɗin famori
jiyaɗo hino jogore kama qad yukwa binnar wan woniri himo sunnire yiite paasire yiite wa tuɓutaw atrafuhu hu e kulli makko ɗi hino taƴe li atfahil asbabi ko ɗum woni fi ñiddingol sababuji ɗin wa kana ɓe laati yusammunahu hiɓe innaynomo al alata ala data ruhi marɗo wonki ala marɗo wonki wal mata ko ɗum woni e matériel alqayima ñiiɓuɗo alqayima bihi mo tata hino ñiiɓi e muɗum alhayat ko wiyete gurdam hiɓe wiraymo nono noon kono amma raɓiɓe amma jiyaɗo fil islam ka islam kañum fa innahu no islam on yu'amalu gollinaymo almu'amalata gollanɓe allah yeɓata yowitiɗe bi sharafi l insani e teddungal neɗɗo wa karamati e teddungal makko faqad harrama al islam gonɗo islam eno harmini darbahu piigol mo taho wa qatlahu e wargol mo kama harrama wano islam harminiri ihanatahu hoynugol mo wa sabbahu e yennugol mo wa amara islam no yamiri bilisani ilahi moƴƴagol e makko wa yehino ɗo di nususihi jomiraɗum geɓe makko na teɓatum yewtude bidalika fi ɗum awalan ara noon ɗum qawluhu taala ko daalol allah wa bilwalidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari l junubi wassalihina bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum eɓen ɓe jeytiɗo e ñaami moon kadi ko yo moƴƴo e maɓɓe ayi islam no ƴetti jiyaɓe ɓen takkidiri e nene e baaba e nene goto e miskinaɓe e kawtaɓe fof waɗi ɓe groupe goto saniyan qawlu rasuli ko mako nelaɗo sah sallam fihim fiiɓe laaɗamake humɓe ihwanukum ɓe ko siɓɓe mongoy wa hawalukum e ihwanukum ko nene gotoɓe moon wa hawalukum e bandiraɓe moɗon wa hawalakum e ɓeltanaɓe on ko nene gotoɓe moon ɓeltanaɓe on jaalahumullahu allah waɗiɓe tata yadi ko ley juuɗe ma on kana kala laatiɗo ahuhu musidɗo muɗum tata yadi hino e ley jungo makko falitimo yo ñammimo mima yakula e konko o ñaami o yilbiso o ɓorna mima yalbasa konko o ɓorni wala tukallifuhum woton fawɓe ma yahlibum konko folataɓe fen kallaftumum son fayiɓe fa inuhum a walleɓe alayhi hoore mum wagali sallah sallam mallatama kala bantiɗo mamlukahu jeyaɗo makko o darabama o piimo fa kaffara to kaffara makko on an yatiga hu ko ndewrin ɗin kamo teddungal makko ko fawga haɗa no sengudu ɗum ɗo fof dawatul islam noddam islam al ammatu huɓutundu ila tahari laɓigi faderin ɗingol jiyaɗo wat tarhibi e lerɗingol fi dal kamu wal hasu e yamirgol alayhi e mum wa yashhadu hino seeditano ɗum li hadal umuri taliyatu ɗiɗo fiyakuji wonɗi arde aw alif o jaala ko waɗugol tahariru hurinɗingol mo kaffaratan kaffara li janayatil katili fi e bone wargo alkhata faljere wa kadhalika ko wona noon kadi li iddati mukhalifatin wonande eddaji luutodirɗi boy ka jihari wonana kontoreji ɗuɗuɗi ka jihari wonana ndingol wal himse e yangol e filyami e wondore billahi taala wonti haaki e hulcugol formati ramadana teddule ramadana bil iftari saabu taƴugol fili e mayru ba al amru yamirgol min katabati windodegol man talaba kala ɗaɓɓuɗo alkitabata windodede minal ariqa e morde jiyaɓɓe mo musaadati e wallitagol mo ala galka e dow ɗum ɓe ɓisten saabu jonnogol mo geɓal e peccu minnal maal e morde jawdi qala taala allah dali walladina yabtahuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim hayra wa atuhum min malillahi alladi atakum jim jaal waɗugol masrifa e ko ɗum woni ferlisande hasine hertinde min masarifi zakati e morde e yiltodirande zakkaji ɗin bil musaadati wonande ɓeɗo wallidirteɓe ala tahariril ariqa e rinɗingol jiyaɓe qala taala innama sadaqatu lil fuqara al masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi e ɓe rinnoɓe daaɓe al gharimina fi sabilillah bini sabil faridatan min allah wallahu alimun hakim daari sariyanul etek wallugol o ɗo rinɗinteɓe ila baqiyati fade heddagol ajzaihi geɓal makko ngal ida utiɓe so rinɗinama min immorde makko jusu on geɓal fa inal muslima julɗo ida ataqa so rinɗini nasiban lahu geɓal makko fi raqiqin e jiyaɗo o mira haray o yamirama an yo qawima alayhi nde lontinta e hoore makko nde mesirta e makko an nasibu geɓal albaqi heddingal ngal fayde faw o yoɓa kadi samanago coggu mum ngu les haaɓi o jonna ɗum ɗimmoɓe makko ɓen o yuta ko rinɗinel abudu jiyaɗo mbi kamili ha no timmiri ko allah sallah sallam nelaɗo maɗa noon a tawa kala rinɗinɗo sharika lahu mo kafidiɗɗo makko fi abdin e jiyaɗo fa kana laatima ho wondude e makko kadi ma yabluhu coggu ko wawata heɓirde samanal abdi coggu jiyaɗo hedditi ɗum ɗum ko yoɓita ɗimmoɓe makko ɓe o kafidi ɓen
o wima haray ko yo mesiri alayhi e hoore makko qimatal adali e mesirande nunɗude wata o jonna surakahu fulɓe ɓe o kafidi ɓe hissa sam gueɓe maɓɓe ɗen o remboursa ɓe o tiga o rinɗina jami al abdi jenda nagal yiyaɗo nelaɗo no lerɗini ɗum haw al idnu yanugol bittasarri ko ɗum woni wurudugol ko ɗum woni rendudugol bil imayi e horɓe ɓe lisbina fiyoɓe wontu fi yawmin e nder ñalande goo min al ayyamu immorde ñalɗi ummahati awladin nene fayɓe fa yutagana fiyoɓe rinɗinire be dalika saago ɗum kala rasulullah sallam nelaɗo mata ayyuma amatin kala korɗo walla datta jibinanɗo min sayidi a jungo pullo makko fa yaara on ɗon hurratun o ni dimo baɗa mawti ɓawa may ko mawdi makko waw jaalu waɗugol kaffarata darbil abdi kaffara piigol jiyaɗo ita ko hurinɗingol mum qala rasulullah sallam nelaɗo maki man daraba gulaman kala piiɗo jiyaɗo muɗum gulama lahu jiyaɗo mum haddan hid lam yatihi mo tawata o addali ɗum bimana tata o waɗali bone on so piimo ɗum hawlatamo ma bantimo fa innama kaffaratu kaffara makko an yatika ko nde rinɗintamo ayi za on jaalul abdi ko waɗugol jiyaɗo yi'utaɓo ko rinɗiniteɗo limo jarradi saabu telɗingol tun an yamlikahu nde jeyatamo du rahanillahu jomiraɗo enɗam makko qala rasul sa sallam aɗa makko man malaka da rahimin kala jogiiɗo joom enɗam muhramin harmuɗam tedduɗam fawatawa kanko fawara on ɗo hurrunko din mana sa heeɓi maccuɗo yeehi ha ando jiya e oɗo comme musidɓe hiɓɓuɓe hara ila ɗon on ɗon wonti pullo tan mbiyano findingol en ɓaala ɗo eɗum si o wi'i lima la yafridu l'islam ko honno waɗi islam kañum farla naali tahariral abide fi rerɗingol ɓeɗo jiyaɓe fardan ngeɓal la yasaul muslim yajanaali julɗo on tarkuhu accugol ɗum ɗo fulna en innayi innal islama no islama jawari wal arqa'u tawi jiyaɓe men fi aydi nas no ko jungo yimɓe ɓe wala yaliqu tawi hana handa bi shari'atillahi sharia allah al adilati nunɗuɗo on walla to nasalati jippiɗo li tahfaza fiyo reenu fi lil insani neɗɗo nafsa hoore makko o erdo e tekkugal makko o maalo e jawdi makko ndin la yaliqu biha konko tata handa e muɗum an takbirade nde islam o fardata ala nasi e dow yimɓe ɓe furuja yaltingol min on waali immorde jawle maɓɓe ɗen bil jumlati e moɓidirgol global kama annahu wono woniri ɗum laysa fi salihin wonali e nder fi salihi kathirin e nder moƴƴiri ko ɗuuɗi minal arda immorde jiyaɓe attaharruru taw ko ɗum woni rinɗinteɓe ittumane tawno min annisa'i no jeyata e sonnaɓe wal atfali e pobohri o hatta min arrijali ha hay worɓe goo janɗuɓe aytan kadi malla yastati on mo wawanta hoore mum an yakfira nafsahu nde fawtoto hoore makko bi nafsihi hoore makko nde fawtanto hoore makko li ejisihi saabu ronkugol makko ɗum anil kasagi ga yaltugol faggito o jahali e majjugol makko alhaaliji no wuurite noon bi marifati saabu andugol turuqihi laawi mum ɗin fa kana laatoto haray baqa'uhu heddagol makko ngo raqiqan ko jiyaɗo ma sayyidihi l muslim wondude jiya hullo makko julɗo on alladi on yurtimo ñamminowoma mimma yakulu kala ko ñaami waksuhu holtinamo mimma yaksu bihi kala ko holtini nafsahu hoore makko wala yukallifu taw fawatama min al amali e morde golle ma la yatigu konko o wawata hayran enele ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude bil alafi darajati e guluje dardiaji guluje ɓurdalji min iqsa'ihi di laɓɓingol mo feromo yaltinamo anil baytu ga e suudu alladi ndun kana ndu o laatino yuhsan ilayhi himo moƴƴano e faade e mayru wa yarhamuhu himo yurma e mayru ila jahimil bati'a naɓa mo faade ngeeɗo yiite alqati'ati taƴagol wal hirmani e ɗawgol mo haray ko ɗum watti si islam daraki inni mi anili gogo jiyaɓɓen ko jawle yimɓe ɓen koto islamu perdi jawle yimɓe na yo taw hara an sa naati ka islam koye perdini islam koye tabintin ko jeyɗa kon ɗum ko nafoore goo nafoore ɗimmere nden ko waɗi islamu riwa jiyankaku ko tawde kadi ko yurmegol kamɓe jiyaɓe ɓen kadi tigiri haray ko ɗo woni darsu meɗen ɓe waɗa ɗo puus yiltuɓe rewtuɗen ɗum ɗo kadi wallahu a'la wa a'lam